Panjenengan kan tero murah rajekin kabeh tenghi. Tero murah rajekin panjenengan tenghi. Nih kedebun ke Maimun Zubair kuncine panjenengan papelak ke si bini ko. Bagus ke si bini maka rajekin panjenengan cek nyaman agili ko. Lakar persen dari hadis khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Paling bagus sebaan Arya ben sebagus kabinin nah ben engkau paling bagus katang bini ko. Mun karo kabinin orang sih bagus. Kabinin tibi tak bagus. Jadi reng laki bagus kasih bini maka rezeki bakal agili ko. Orang bini mun bagus kasih laki maka nak foto bakal soleh. Ini kadebun ke Maimun Zubair. Mun reng bini cek bagus kasih laki tak gigiran kasih laki maka insyaallah anan bakal jadi orang alim, bakal jadi orang cerdas ko. Mangka nama Nabi akatai kiai kak disa anan cerdas kapi ta potran apa si bini makin laku gigir teh papadeng. Gula acilingakin ng TikTok bekan krimison. Acilingakin ng YouTube mangken semakin tidak bermoral. Kenapa tak bermoral? Tak pati beda akhlak. Bayangkan nerakah ikalapo-lapa. Kan beda mangken YouTube, TikTok. Nerakah bodoh. Orang nung lebih neraka ngoilang ngoyan akadai lemai. Cangkolang Pak, cangkolang. Iman panikah merosak ke iman akadaga disa. Dari kadin toh mun beda kesalahan sapora ka Allah ajunan. Mun beda kesalahan sengak kaula keleben ajunan sesali. Ya Allah, abdi na sala ampun pangeran. Langsung ke pangeran. Astaghfirullahal azim. Nyon sapora abdi na kaajunan ya Allah. Cukup akadaga dinto. Samangken karena tradisi la maju. TikTok la beda, HP la beda. Ya Allah, tusah sebeda pane kadang-kadang tak pati erekan. Gula neku HP padahal can orang gula la ustaz. Nikah maksiat manolo bapak maksiat kerem nang EWA kadang orang bini sepadang aduh padang kapi betemben panika padang polan kiai pada magi kiai beni krokeng HP pengajian beda maksiat kia arwah mun beda binian mangkana gula cocok nih kata ada binian pengajian dan kadang beda binian ku tak apa nyosoya dan kiai pahe buka Ari can gula de remari pengajian deh. Jeling gula ustad teh jeling. Mantap kau tak nemu pone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin. Hamdan yakunu ridwan wa mardiyan 'inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Aku beda si tak nyambung beda si punten pola akhir pikiran kawota manabi beda asman Nabi Muhammad jawab baki ingki sandi otang muka bareng napona munatokar ben binin muka binin pareng nana remah amin kapi corak masalah kapi ben binin paneka tan gula tak abid pengajian king jauh bagi menabi beda asman Nabi Muhammad tenghi yulang napole wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabi syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min musaswi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf Allahumma rabbi syrah li sadri amin Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du ya amin munamma ba'du. Samahatan ulama al-'izza para masyayikh para alim para ulama utama epon dek kasaliran semuljah guru abdina kalaban guru pada para ajunan Ki Haji Luqmanul Hakim juganan ajunan saliran semulja Kiai Zainuddin ajunan Kiai Ihya Ulumuddin ajunan Kiai Haji Imran Rashid
ajunan Kiai Haji Fahrul Razi, ajunan Kiai Gusyairi Yazid, ajunan Kiai Mawardi, sareng sedaja para masyayikh, sedaja para kiai, sedaja para tokoh, sedaja para asatid. Sepangapora nada kasma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Muka-muka sedaja ajunan mulja mungku ajunan epon Allah. Dan muka-muka barokan masyayikh serabu saat mangkin. Kaula kalaban ajunan kengi ngabarokan nasi hadir. Dan muka-muka barokan masyayikh barokana bengasepon masyayikh serabu saat mangkin. Kaula kalaban ajunan teti orang sejajah dari tunjakan tos akhirat. Tuan rumah pasera asmanteng. Pasera. Polan subung catat nah. Pasera asman tuan rumah. Nur Khotim. Haji Nur Khotim. Eki. Bapak Haji Nur Khotim. Sesamoga sadekah separengaki saat mangken. Etarema sareng Allah. Sengka almarhumin sehauli saat mangken. Asar ngakalaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jajaran pejabat pemerintah khususnya pon kepala desa samiran ini. Doa ngireng muka-muka tabinya dua. Keng tak hadir. Oh tak hadir empon. Biasana polan mon kaberen tak biasa bini dua kelebun baneka. Gentelo, genempa, keng tak sakasa. Ki akhir apa tak ngurus di sana, pah ngurus binin nah. Kijak maki gula benempian pada kak, tak kalah cuk sange pah pada andi pesepor kelap maki telok keng korja asak kasak pah kun beda jaran. Keng pancen dengan mantra bine dua beda gula. Sarang ke Lukman mangken adukon nah ongkuan. Korma ajar. Keng cora tak manti cuk gula tak bisa ke Lukman cora situng juga. Terus engki. Sataja hadirin hadirat hadirat dalam dapur juganan secara khusus jamiah hadrah segala suaran macagaan bulun kole keng tahun ning bulun kole saya kamma macek gendeng ajunan ampun keluarga pun tak bosan jo kian niku ayang kok maki baju banget kiai kana tahun ning bahasa Madura bahasa Malang. Oh, pripun kabare? Alhamdulillah saya. Malang mana? Sukun. Oh, mana kuburan itu? Ya kan pada tak tahu cok kuburan di Malang banyak. Sataja ajunan sehadir saat mangkin muka-muka kenging ridho ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa kabar ajunan sayan sataja teh? Alhamdulillah muka-muka paring nakasayan. Si andi kasakean compok muka-muka paring na cepat baras. Si malarat ekonomi nah muka-muka paring na kempang. Si andi otang muka-muka paring na cepat majar. Amin ngakurudu amin nah. Mungkin lah tak kelar majar muka-muka si mau tangi paring na lopa Entak kira lopa biasa nah. Muka-muka si kita andi anak paring na cepat andi anak. Apa main kini amin luah. Duking andi anak ben sahapa menik kene cek akhir andi bini. Muka-muka sadaja sareng Allah kaparengan kesehatan dunia kalaban akhirat sadaja paring dadi orang bajrah paring dadi orang jajah. Allahumma salatan ma'assalam muka te pada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimma baabaan badan nang dunya badan nang kak dinto majlis ngaoningi kak dim masih saya ngaoningi sekak dim masih tak saya kak dim tu sadajana dari Nabi Muhammad muka-muka kaula kalaban ajunan ku laku ya ku umat Nabi Muhammad ben ikasarang kalaban Nabi Muhammad. Allahumma amin. Minta sana pa menit ajunan perempegan beni carama panika sana pa menit daki subuh sampai subuh angku ya mon sampai subuh gula pa hapidatukan to pada ben apa perkada gula double pas sampai subuh pada mun dia pada tak beres dari mata terus yang kiba kok rokan kak kiba kok rokan YouTuber deki toreh sana pa menit umpama la tobuk ambu sallallahu ala Nabi Muhammad abdina istona kita berangkat asar bokon lemak berangkat apon setengah lemak berangkat dekat dinto
Abajang maurib nang isampang. Eki cek reng perjalanan berarti kol lemak, kol 6, kol peto, kol belu. Pacem kan to ya Allah. Padahal namung banyu ates di sana ti salar-lar. Anapa mapah sampai abid. Gini kah faktor jalan tol ngan tol. Yang mangke nampon yecor ancor. Jadi cek malarat jalan sampai 4 jam. Noro Google Map, pa itu lagi ke sungai. Alhamdulillah lagi buru perak masuk sungai. Pah ada mau pah masuk sungai gula. Nih serbi nih dengudah. Dari kadinto abdina aja sekejap tormator keajunan sepenting bisa nyamporna aki. Engki keleresan dan gula tak oning ke tuan rumah. Ke Cinur Khotim itu tak oning. Kemawardi temu nelpon. Kaden gula insyaallah sekitar seminggu tapongkor. Keleresan semangken tepan tak paju. Yentang beni patah paju dak nikah. Gula nikah full gara-gara atampil itu 5 kilukman. Ngisi pengajian itu 5 kilukman. Pakai shooting sareng Nurin juga SN tani YouTuber. Senyongo perkiraan Pak Polo 5.000. Aduh, bah banyak ngundang. Muncul tak uncung kilukman siapa sih ngundang? Anan kiai beni anan kiai. Genteng tak genteng yenje genteng tekani sekoni. Dari Kak Dinto cek sekejap mator. Kemawardi nilpon mon bisa hadir engki hadir dan gula mangken ki orang napah kemawardi. Ibarat gula nika kiai keranjang kuning. Ya telepon lah mangkat. COD. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangken Kak Dinto dalam rangka haul Bapak Sukaryo, almarhum Bapak Tukin, almarhumah Ibu Budia, almarhum Muhammad Mukhlas. Semoga sareng Allah sadaja almarhumin Kak Dintoh parengna riyadun min riyadul jinan ben muga-muga eka sareng Rasulullah. Acara mangken Kak Dintoh hampir setiap tahun laksanaaki pas ibri nyama sareng ulama engki Kak Dintoh haul. Haul Kak Dintoh panapa Bapak? Haul Kak Dintoh panapa kira-kira Ibu? Haul Kak Dinto permasalahan nang dalam bahasa Arab deng kadeng para pada sedeng kadeng maknana Kak Dinto tak pate pada. Cuma manabi beda bareng pada manabi nang bahasa Arab Kak Dinto berarti satu akar kata semaknana hampir sama cuman butuh tafsir. Contoh-contoh manabi orang laki maknana Kak Dinto bahasa Arab rojulun orang laki sokoh rijlun. Mapah bisa rijlun rojulun cuma pita harkat rojulun maknana orang laki rijlun maknana sokoh. Ternyata manabi itiliti pole pada maknan Kak Dinto rojulun orang laki lebur ajalan lebih dengudoh kuta kata absaab makanya pan lebur karing bini gunungkan kudaki gua lautan kan ku seberangi. Anapa? Pola namun reng laki lakar lebur aja dan leres tangki. Kecuali andi bini, reng bini Kak Dinto nyaman maratun, mon kacah miratun. Mak bisa para pada keng koronain harkat. Mon miratun Kak Dinto kacah maratun apa maknanya? Para pada berarti mak pah bisa satu akar kata. Ternyata miratun Kak Dinto maknana kacah mun reng bini lebur akacah mun reng laki tak pada lebur akacah. Dari Kak Dinto para pada mun lagu leben panjenengan abini biasan pas tegun nih sekecang pah dadi tak kecang. Panjenengan sebiasana sekecok bade sorbaja sekecok bade arek lancor pan abini tada tadi. Anapa takok kabini bener apa puntan? Kula yakin seros koros akatia kemawardi panika keng takok kabini. Cuk muni bentak bibino jago aja palempoy mun tak nyaman ngakan tangi. Haul Kak Dinto maknana sataun. Sanapa maknana? Panyaring sanapa maknana? Haul sataun. Halah yahulu haulan sataun. Khol orang nak ngecit cek tada tenah. Maknana Kak Dinto cokah. Khol cokah. Khol Kak Dinto menjadi dari ibu
pipi khala manabi majadi dari mbu ekocak khal haul kak dintoh maknana setahun jadi ku laku mun pas tanya aki intara kak di ma panjenengan intara ka haul beni khal haul mak bedepi tanah napa haul setahun khal cokah jadi au behen laku intara ka maka intara ka haul keng mon intara ka haul asikat kalau mun jauh beda ni kata kok bau haul terus lagi haul kak dinto bapak estona bani namung kepentingan almarhumin kak dinto bani namung kepentingan dari amporeng sesede kak dinto tapi kaula kalaban panjenengan juga butuh dek ka haul kak dinto anapa sabab asabab anda ka orang mate kaula kalaban panjenengan anda benga sepo si ampon depak dek ka umur estona kak dinto manabi cepon Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini kefadol para Kiai Hamid Tabetah putrana Kiai Zaini Mun'aim Paiton beliau ada bu haul kak dinto pada benyiram kak bungkaan pada panjenengan umpama namun bekoh seram maka seraman kak dinto manfaat dek ke buah manfaat dek ke rancak manfaat dek ke dauna bekoh yulang napole haul kak dinto ngingai benga sepo maca aki tahlil dak benga sepo maca aki fatihah dak benga sepo maca aki yasin dak benga sepo kak dinto bukan semata-mata hanya orang sesete kak dinto si manfaat beni namung dak ka orang sesete semilo tapi dak ka kaula kalaban ajunan pada milo padana benamen bekoh pas eseram maka cepon daun kak disah jen bungka jen genteng daun jen bagus leres kenapa punten mon ebri mon te seram napa coba napa punten dadi gue leben panjenengan mon ekonomi tak pate lancar bini laku gigir kau di anda tak pate nyaman sengak keng takok keng benga sepon sarang ajunan itina aki mulai laku langsung nyalase kareng tuana mon nyalase mun bisa assalamualaikum ya ahlal kubur kelu mun tak bisa assalamualaikum ya ahlal kubur tak apal assalamualaikum cukup mun tak apal assalamualaikum ya jangan kui bahasa Indonesia tak pate salpa selamat pagi bahasa lagi selamat siang selamat sore selamat malam ada bi malaikat kuto jaga assalamualaikum ya abi waalaikumsalam ajawab si dalam kubur kak disa cuma te pangiding anapa mak te pangiding kita kok leben panjenengan pahburu kata kedatangan absaam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad dari kak dinto haul kak dinto kalak hikmana pengajian kak dinto kalak hikmana dan gula tak bisa colocoh malam bangken tikel seborana karena sering ini kepada YouTube pah tak bisa sami panapa saya sampayaki umpama dan gula nyampayaki bahasa nggak nyampayaki pengajian neng epontiana ben ematur tahu le pada anapa pola nama sok YouTube senyong orang situ mon pah pada pahe pakua doki pahe kobolo apa mak kajuj mololo si kecerita he gua rekan pah de remah tadi takok pah suul adab ka orang pah deki tetina suudon ka orang tadi gula tinggal iku ganggu anik sakoni mak pola tadi manfaat Allahumma engki mun buruman kaman sapa orang nat engki engki dukenge pada remah aja lah katane kabi sera rong unjang bula boleh terus engki dadi mulai laku du malam telo malam saterus sareng panjenengan manabi andi karwedan kopurna benga sepo si ampon debak ka umur entari sareng ajunan maca ki Fatihah sareng ajunan maca ki Yasin sareng ajunan mun tak bisa maca Yasin ya mak pola maca Fatihah tak bisa maca Fatihah engki cukup maca bismillahirrahmanirrahim cak katareng situ bondorua pahnya behapi atas kuburan pamaca Yasin bulan tak to maca Yasin cak aja besti rosak deki perempegan dari kak dinto gula ben panjenengan panika umpama lah tak bisa entar ke kuburan nang maran salat doa ki sareng ajunan yang kui bahasa matur tak usah repot cak malaikat panika ngarte pangeran ngarte macam tu sama tur tak anapa ya Allah abdi nyuun ka ajunan pangeran orang sepo si ampon depak ka umur pamasuk aki swarga pangeran sapora aki sadaja dosa sana pangeran cukup ampun tak bisa besap dina kiai mun tak bisa besap langsung panjenengan ngadep ke atas mun bisa songko pamireng mak tak temui malaikat je tak tahu langsung dak nikah ngadep atas si Allah engkau minta ka kaki lah
Tangreng tua si matero lah, saya nggak lah cuk siksa akilah. Saya nggak lah ya. Insya Allah, kendullah. Insya Allah bi malaikat panjenengan sampat keng tak tepa. Terus ini. Aduh, lau lem sana paman nih. Setengah jam, dah lanjut. Lanjut ini. Kaulah kelaban panjenengan kak dinto estona cepon ki buru ampon lestari pembahasan beni namung manfaat dek kampon sesete tapi manfaat dek kabeabeun. Gula ben panjenengan manabi umpama lebur intar ka pengajian, intar ka haul saat mangken. Wa lain lagi berkat keng beni di gula lagi. Keng ku berkat ada kurro ajuna. Oh dari petet ini. Dari penyanyar masyaallah selamat Ustaz selamat. Kita abin nih tak. Lestari, ngalaki berkat dua nih sir. Ngalaki tuan rumah. Oh rajin na kami. Deremata. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus lagi. Apa sih kebentagu lagi ibu? Gula ban panjenengan kak dinto estona bapak. Tak eneng itunya kak dinto tak pate abid. Neng itunya kak dinto tak sampai atau setahun. Mungkin gula cora atau setahun lain. Ki denguda. Mun panjenengan iling cilingaki corak tak pati habit. Entan manter lanceng umur kapi kah. Gula ban panjenengan kak dinto manabingi renga Rasulullah, maka sabitek telok tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur tang umat ria di antara na sabitek tahun sampai ke 70 tahun. Mun 70 tahun berarti keng labonus. Mun lah orang mangkin pani kecek dan kadang jok kudu sampai 70 tahun umur 50 tahun lah banyak sakit toot leres lagi. Tak apa ada ben generasi lamba. Mun lamba tahun belum poluan orang kadin to sehat anapa de emak bisaos biasa na ajeun. Intar ka pamekasan ajeun. Gula ben panjenengan mangkin mun tak sepeda ada. Mangkana mangkin pani ka umur banyak terapas. Banyak terapas, anapa sabab kini kapon jon kebudi kata kak dinto dari kak dinto umur sepanda kak dinto katipon apa kaulah kelaban panjenengan teronga terada ke swarga. Bahkan itiliti hadis kak dinto sareng Imam Ghazali mak corak serius gula pengajian mangken kita oning ka mayu cok tadi ten tak ada datang. Alhamdulillah tak ojen teh tak ojen mungku mak bisa tak ojen corak rang sarangan ini kebekuan nyarang pola hunten. Oh tahun dem, ki pantesan nih kan. Nemor engki nemor. Kayak iboro ojon gila. Kayak cilingaki mun mangken tak kira ojon on dem pote. Ki nih tak kira beda bidang corak corokop aing pote. Huwai gua. Ketin apa? Mak pola ada tanggung guru dah ki. Dari terus teh. Dabuna Imam Ghazali jak saking kaula kalaban ajunan kak dinto ngireng Rasulullah umur sabidak maka dari umur sabidak kak dinto manabi itiliti tedungah gula ben panjenengan sekitar belum jam maka eko orang 20 tahun mun mulai dekol belu sanga 10 11 12 tung 2 telok berarti kol telok jaga intar ibadah ke Allah as-salat bani intar makani sape. Mun tedung kol belu sampai kol telok berarti kaulah kelaban panjenengan dari umur sabitek eko orangi 20 tahun berarti kersa apa tahun? 20 eko orangi 20 sabitek kersa apa? Panyareng kersa apa? Pak bolo eko orangi mandi sana apa menit gula ban panjenengan 10 menit tanggi mun reng laki mun reng bini setengah jam cik ngangkui skincare ngangkui beda apa kok boleh ngangkui sabun sabara mun gula ban panjenengan paling sekejap 10 menit coba pikir gula ban panjenengan mandi kak dinto insyaallah sekitar 15 menit standar 15 menit kapi panika berarti gula ban panjenengan ekorenge mandi umur gula ban panjenengan dari umur Pak Polo ekorenge 5 tahun berarti kada siapa napa tahun kada 35 tahi 35 tahun nyaman so sistem re termasuk swarga ben sono-sono deki panggil bi malaikat mayo saya masuk swarga wah tokang susah ya tak apa cek masuk swarga pola malaikat nolongi ngosong deki dari terus lagi
Berarti ekorangi mandi kare 35 tahun. Ekorangi amain HP gula ben panjenengan mangken. Saya amain WhatsApp, amain TokTok, TikTok, amain Facebook, amain Twitter, amain IG. Berarti ekorangi 5 tahun boleh. Korang siapa napa tahun berarti dari sebidak tahun. 30 tahun. Gula ben panjenengan saya sadar odik neng itunya kak dinto namung sat dari sabitak berarti orang yang 30 insyaallah sekitar 30 tahun pas de remat anggi katipuan apa sing adu Allah sementara kaula kalaban ajunan kak dinto umur namung sekejap maksimal gula ben panjenengan sabitak pas orangnya 30 kare 30 tahun bah katipuan apa sing adu ajunan epon Allah mauntong kaula kalaban panjenengan pas andi nabi si anyamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dim makan jengkus te Nabi Muhammad kak dinto adabu ummati ummatun marhumah laisa laha adzabun fil akhirah tang umat riyah umat sekebelasi sareng Allah tak bekal esek satang umat iku laku iku Allahumma ngacolorot kabeh ka swarga keng cuma dan gula mikir berdebu dari Kiai Nawawi Abdul Jadil mantar oleh barokan kapi pernah merang ke Nawawi tangi ke Nawawi kak dinto sidogiri pengasupan tu pesantren sidogiri bahwa umat Nabi Muhammad kak dinto jepon lakar masuk surga kapi gua masuk surga kapi keng dari surga kak dinto beda dua golongan nomor situ golongan selangsung bighairi hisabin tanpa hisab masuk swarga teknya tanya akibi malaikat pah langsung masuk swarga manter tepa gula ben panjenengan pasera kak dintoh ulama orang sandi ilmu amit akatah ke Luqman Hakim beliau bengesepona lampe dekah ya Haji Abdul Hamid bin Isbat beliau sa family sarang betet kak dintoh ulama kak dintoh pasera beni nabong potran kiai punten ulama kak dintoh orang si bisa salat orang sing ngamalaki ilmu na orang si oning si kak di masih halal si kak di masih haram langkong bisa morok Al-Quran bisa morok kitab kak dintoh nyaman ulama bapak dari kak dintoh ulama tanpa hisap kapi gua keng bedah nomor 2 debun ke Nawawi kak dintoh orang putuh akata gula ben panjenengan gula ngaku putuh gula baik kah gula kak dintoh putuh tangki engki ya Allah siapa ngo cangki macam saran lo kana yang ki gula ben panjenengan kak dinto orang awam orang tauning pun apa tangki cuma masuk surga tanpa hisab anapa sabab asabab debun ke Nawawi masemak dek ka ulama tak lanyala dek ka ulama fa hifdzu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi ala al matalibil aliyah tining gula ben panjenengan mun aja gede ka aten ulama mon gula ben panjenengan tak pernah nyake ulama sababun litaraqi alal matalibin aliyah teti sabab kan ku gula ben panjenengan ka adin to tengki pangkat dunya langkong nang akhirat manter gula ben panjenengan ku laku ika peureng sareng ulama ya nga cek sampai lanyala ka ulama cek sampai ajunan cangkolang ka ulama karena manabi cangkolang ka ulama kak dinto ko beter ku laku tak masuk dek ke swarga ulama pah gula ben panjenengan teh yako sebagai santrena ulama tak ngaku dek ke gula ben panjenengan sebagai masyarakat kak dinto serepot bapak dari kak dinto muntero tak nyeperah dek ke neraka maka gula ben panjenengan panika eki kak dinto sengak cek sampai lanya la ka ulama cek sampai lanya la ka us tak penyaring cek sampai lanya la ka us sallu ala Nabi Muhammad golongan nomor 2 dabuna ke Nawawi umat Nabi Muhammad masuk surga mun masuk surga na kengki penyeper ka neraka iko naudzubillahi min dalik man tak tepa ada kata ulah kalaban ajunan Allahumma amin Allahumma ya cuman bapak beni gula ben panjenengan kak dinto beni akan dia Abu Nawas kak disang manabi debun Imam Nawawi Abu Nuwas manabi Abu Nawas kak dinto kan waliyun min awliya illah debun guru abdina asma aslin gak adinto Sayyid Hasan Ummuhani pasera asmana penyaring mak cora na to buka junan derem lanjut engki tahun yang nyama Sayyid Hasan Ummuhani nika beda caran nika panjenengan umpama tero nura alomba potranah mun lawat wa nura alomba kamma ota betero kuat mintal
macai Fatihah nih gula dari guru panika karo mangke di bagi gula maca ki Fatihah Sayyid Hasan Ummuhani Al-Fatihatu ila Rasulillah nomor 2 ila Sayyid Hasan Ummuhani nika kuat kamintal jepon jak saking alomba insyaallah tak bisa panjenengan panika kini mintal tak pesimis orang percaya diri kuat bagi keanan panika jadi catat sareng panjenengan khusus sih Sayyid Hasan Ummuhani insyaallah anan panjenengan bekal dadi orang kecak Intang takut kecak kal ngakal nih kas repot. Entan gula malam-malam nak kata nih kamu lagi tek kata mangken beda etek buru kada jegula ngitek yang eja kaja. Polan beda ki Lukman beda masyayikh orang alim manika dan gula macam nikah karena ibu lebih guru menterotak ngetek ya baca khusus akidah ke Sayyid Hasan Ummuhani Al-Fatihah baca Fatihan bani Qur'an Al-Fatihah melolo insyaallah panjenengan bekal kecak Allahumma amin Allahumma Sayyid Hasan Ummuhani kak dinto lakar tak masuk dek kan neraka. Waliyun min awliya illah. Karena cek kecan pun. Makanya ketika ampun saya itu pas ngucap kak dinto. Engkau mun mate saya ngak labu nih bek coklat itu. Engki nika kan orang wali. Engkau mun mate labu nih coklat. Harapan mate labu nih coklat engku. Beda malaikat datanya. Marrabbuka. Pasapa pangeran abaan. Pah ngucap. Engkau malaikat ariyah majid laju. Ariyah labu na lalaju. Coba apa ajiling ka lain malaikat. Aro kan pote kapi. Aro wa boy tanya aki. Mun ko jo laju bagi tanya aki na. Te tanya aki ongku pak. Keng mun gula ben panjenengan pahe labu ni coklat. Insyaallah jadi te malaikat. Engki jo reng wali. Teti kak dito pah ngucap kecak mulai dari dunia sampai akhirat. Marrabbuka langsung kita nyaki engkau malaikat mayit laju tak usah tanya aki boleh mungkin alhamdulillah ada tekete kecak ongku mun dayere sallu ala Nabi Muhammad alhamdulillah aduh takut kurang nganga insyaallah macek paraten ajudan cek gula nih gak lampon toron maaf panas mate pajiakeun lu dalemnya aduh Allah ari beniro inom deki panjenengan deki si anu si adeer terus enggi jadi Sayyid Hasan Ummuhani kan itu pahe kamimpeh sareng pada walina pate esek sabi malaikat tina akibi malaikat te tanya akibi malaikat ternyata cepon Sayyid Hasan Ummuhani saanya ma Abu Nawas ka dinto inalekan nah imimpe ka dinto pah epreksani Abu Nawas ajunan mate epreksani sareng malaikat mapah bisa kal ngakal malaikat mapah bisa ajunan gila ka bisa jawab ketika bisa Panapa debun Sayyid Hasan Ummuhani engko andi mal amalan semal amalan ruah bingko lakoy baca ben Jumat maren Jumat 5 kali teguh bebentang-bental bebentang ketedungan napa bacana ilahi las tunil firdausi ahla hafal tangi wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi hareng sareng ngereng ilahi las si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali tau dhunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi kan biasa maca kata ni katahi biasa engki se biasa mun se tak biasa engki lah maca panjenengan umpama maren Jumat panjenengan lacek keburuna korje ngalak sandala oreng mun ngi sandala oreng selte bi malaikat cak aja la baca le makaleh sambil moles ilahi las tulil firdausi ahla baca le makaleh sareng ajunan insyaallah sampai gula ben panjenengan selamat dari pertanyaan malaikat mungkar nakir Allahumma amal kita ini
Engki. Napa arten panika? Ilahi du pangeran kaulah lastu firdausi ahla. Abdina kak dinto tak pantas masuk neraka, masuk surga firdaus nje colok re. Masalah ya. Abdina tak pantas pangeran masuk surga firdaus. Tapi abdina kak dinto pangeran rasana tak kuat manabi seksa nang apoi neraka. Dari kak dinto abdina nyopre ke ajunan, nyoon ke ajunan, sapora akitu sa abdina. Mulai sapora tu sana berarti masuk neraka siapa? Masuk dek ke surga. Dari kak dinto amal laki nih Pak. Kalako sareng panjenengan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambin azimi. Insyaallah kapi paring selamat. Mula macanik kala mari macanik kali makale nyanyi nyanyian panjenengan tak apa. Nyanyi India saya, nyanyi bahasa Indonesia saya. Di waktu kecil aku tak tahu yang mongil-mongil. Disentil-sentil aku kira pentil, tak tahunya pensil. Apa gelak rokana? Mun tak seltewi malaikat mun maca deui ya. Enten ngakui bahasa nyanyi Naranizar tak apa. Tresna bula bantika ampun tada jalan beni karena tak tresna tapi bula paksa ape sakla bentika ongku cek sakena. Ada salbut pengajian salbut sedon teh ngan gula di bari na bekelan ke holilia sinil pon kol 2 malam bekelaki ke Wahyudi engki siap kiai saya nggak cek sampai lambat ya kok engki siap aduh pandepak kasaku tak apa kecewa tapi mak saya ganti nih gini kok engki akhir gula nyanyi bahasa India nyanyi aki makin salah aja dia tak tahu pada remah di budin ngara kukeng mau beliu kaleng-kaleng gayan muntak yalam tibi siapa sih ngalam Titan gula bekelan anyanyi dia. Alhamdulillah sampai semangkin yundang melolo ten gula ke tempat panika. Mak corak pabinin na jan gula kengen. Terus lagi. Lanjut pan marena nyanyi pah lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mun kecak kata Sayyid Hasan Umuhani insyaallah selamat dunia akhirat. Cok Sayyid Hasan Umuhani Abu Nawas kan tu cek kecak luar biasa. Wali tapi kecak. Makanya situng bekto ini kalau karya cerita lalu sana apa menit sejam lagi sana apa menit 2 menit marah paduking jemate sayang kuya terus lagi cerita lagi nah Sayyid Hasan Umuhani ini kamalarat saya tahu Sayyid Hasan Umuhani panika saya tahu asma aslin malarat kalau kantoy ke bela gula yang polan niser polan corak songkok lah mereng kapi Sayyid Hasan Umuhani panika Abu Nawas ka dinto jepon situng bekto ka masyarakat ngocak je saking ngai kantor yang samiran pasar ka mah propo teh ka mah pasar ning kantor 17 Agustus ka pasar 17 je saking ngai kantor sedangkan pasar 17 arena apa pasarnya Minggu ban Kemis ternyata are Selasa apa ngocak kareng samiran je saking ngai kantor nah hei masyarakat samiran mungkin tak percaya engkau wali mayu laku intar ke pasar 17 Agustus coreng beni pasaran intar ke pasar hari Rebuna intar desa kapi engkau laku ngabreh engkau laku ngabreh akhir masyarakat samiran intar kapi dok koreng peropo dok koreng Mekasen ngabala mayu intar ke pasar kapi Abu Nawas arwa Abu Nawas intar ngabreh mayu intar ke 17 Agustus ternyata pas ongguan Abu Nawas ka dinto Rabu pan Rabu pah tungguwi masyarakat iya sing ngabreh ko ngejit sing ngabreh wa ngereng Abu Nawas kalu ngereng kalu ino mano na nikan nih panas ka dinto panas manis ya Allah macek manis ya seher saya kebay nah mun nguncang gula boleh, jenis manis gula sudah manis. Jok lakin siapa sih dia kana. Terus lagi. Waroh Abu Nawas lah datang, maren gak adin toh pah ngucak Abu Nawas adebu. Hei orang samiran, engkau satia terbangah jelingaki, engkau satia terong abrah jelingaki.
Ternyata itu tunggu setengah jam tak gelem ngeber. Pah ngocak. Encan tero ngeber panjenengan mata ngeber. Iya, tak semua keinginan itu tercapai kok. Dan kadang ingin beruntung tapi tidak bisa. Pada benereng pacaran tuh. Dan kadang pacaran 15 tahun tak jadi bener-bener. Akadaruah. Dan kadang terus sogi Pak Gun miskin. Dan kadang bekotro larang apa Gun moda. Pah ngocak Abu Nawas ada bu. Iya riyah orang odi. Tak semua yang apa kita inginkan Arya tercapai. Ini kedebun Abu Nawas Pak. Dari Kak Dinto dari saking kecan pah masyarakat ngocak. Oh iya ya. Berarti Abu Nawas ada yang terbang nga. Tero ngabre beniking ngabre iku. Ini kemon reng wali. Pah bisa kecak ke malaikat kal ngakal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Badan haul Kak Dinto tentona se odi terus selamat, se mate terus selamat leres tanggi. Beda reng odi tak terus selamat. Maneng terus selamat napa punten. Mangka namun maneng rupah buru etang petang burom buka kin terus selamat tanggi. Beda maneng pah ngocak pan mati engko ngecok sampai ben malam lema engko mun ngecok sanyo ben malam peto pah awasiat kata nikah engko minta tak selamat beda saya kata nikah beda sakapina manusia Kak Dinto terus selamat beda haul si dalam kubur terus selamat gula ban panjenengan pada terus selamat tenghi nih kan ibri berkat berarti keng pada terus selamat takok bibi ini tanya aki deki mun parlo ibuka asina apaan kan keng pada terus selamat kapi manusia seodi panika keng terus selamat gula ban panjenengan mantar pareng selamat kapi mangkana ben maren maurip kan pah biasa na gula ben panjenengan maca kata nikah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam kanda nikah tahi abdi nanyo on salamat ka ajunan ya Allah lakar se esok on salamat biasa maca kata nikah panjenengan apal kata nikah Allahumma anta salam wa minkas salam udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam Allahumma anta salam ya Allah ajunan Kak Dinto maha paparing salamat wa minkas salam benderi ajunan Kak Dinto salamat fahayyina rabbana bisalam rese dek mari mayu mulai kah dek melanjut fahayyina rabbana bisalam paudi aki abdina Kak Dinto idalim ka badan salamat wadkhinnal jannata daras salam pamasuk aki abdina dek ke tempat salamat engki Kak Dinto dek ke swarga gula ban panjenengan mentro selamat dek ketipon apa maka bade terlok carana bade sapon apa mayu maren saya terlok pah mulai aring bareng mayu sekejap bae saya pertama kaulah kalaban ajunan debun Rasulullah mentero selamat saya itunya neng akhirat selamat itunya selamat nomor situng engki Kak Dinto amsik alaika lisanak jegelesanna cek ngucak tak rokaruan saya ngak jegelesan Kak Dinto mana bitor mator apa bagus dek ka orang lain kabini apa bagus kata tangga apa bagus maka kaulah kalaban ajunan bekal teti orang saya salah ada nak ada mayu rek ada remah nomor situ lesan nomor situ mayu ngalai katero pengalai katero sarang jo tak kira manti dia lah tak ada nomor situ jaga lesan manabi kaulah kalaban panjenengan aja gelesan maka bekal selamat dunya kalaban akhir mungkin panika banyak orang tak bisa aja gelesan bapak lebih-lebih karena badan media sosial dan kadang ngintengaki panapa saya kadebu lambek Kak Dinto kapi ija gelesan orang sampai kan nyanyi-nyanyian Kak Dinto mun lambek mengandung tradisi Islam sampai mun lambek Kak Dinto panapa saya kan nyanyi Kak Dinto mengandung ibadah oleh kenjaran makanya lambek kan ya ajar bi anu Kak disabi sunan derajat langsung ngangkungi lagu nyaman lagu na Joko pentil ayu til tilu ayu lupis mambu ayu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo ini kan keluar dari lesan zikir artinya apa
Joko pentil mun andi nak kanak kini ekocak Joko pentil. Anapa ma ekocak Joko pentil? Karena nak kanak kini tak kira tedung mun tak sambih amit meset ketil pentil embuan. Kanang ke. Kadang embun paneka sampai lesok. Marenyo so tak kira tedung nak kanak ki mun makin pada YouTube pada TikTok emat ti akila tedung. Mun lambe tak kira tedung nak kanak. Mun tak sambih meset ketil pentil embun. Kadang embun ya Allah maren epeset. Wah tatedong kol 12 malam aduh subuh lah ada nih masjid kan Allahu Akbar patah kerja ya Allah malam masih meset nih kene dia pangeran mak satya lah raja iku ya bes ke bebe ya Allah ternyata beni Joko pentil pah tepak ke Joko pentong Joko pentil ayu til-tilatilu ini kan motivasi pendorong katipan apa anak gula ben panjenengan sema ka ulama mayumun andi tela atau raki ka ulama mayumun andi lupis pes-pes atau raki ka ulama mayumun andi tenggeng atau raki ka ulama nih ke Pak Lambe gentang aduh ya Allah mun mangken panika muka TikTok coba panjenengan saya tahu TikTok muka HP coba cok lagu-lagu panika salbut Bapak salbut mun Lambe tahun 90-an ki gentang lagu India ki bisa sabe ka arut ki bisa kak disa tumpah si ai yu muskurai tumni na jadi kya sapani dikai asik coba tanya ke orang si ajar arut ku tak bisa panika nyaman kocak behar romal iya be ke ya Nabi salam alaika ku tak bisa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kan genteng makanya pertama lisan nih kajaga mana bi terpaksa nyanyian si bagus ajari anak gula ben panjenengan nyanyian si bagus ajari gula ben panjenengan anak panika katipan apa pendidikan saya kalau ben bahasa gula ben panjenengan manter karecekin nasa teja anak si bagus Allahumma nomor 2 kat singkat wal yasa' ka baituk tebun Rasulullah mun terus selamat dunia akhirat selain aja gelisan wal yasa' ka baituk jaga paluas romana katiban apa maksudnya luas juga colok rongin ngomong kuri ya jangan letak fokus ki furu ojan dari lanjut wal yasa kabaitu katiban apa maksudnya Roma paluas atau karan kala ben binin panjenengan Pak pongpong tada ring bini panjenengan kan tero murah raciken kapi tenghi tero murah raciken panjenengan tenghi ini kedebun ke Maimun Zubair kuncinya panjenengan papelak ke si bini ko papekus ke si bini maka rezekian panjenengan kek nyaman akili ko lakar persen dari hadis khairukum li ahli wa ana khairun li ahli paling bagus sebaan arya ben se bagus ke bini nah ben engkau paling bagus katang bini ko mun karo ke bini orang si bagus ke bini tibi tak bagus papekus ke bini nah paling tidak mak beda manfaat pengajian mun manggil ke si bini pagaga coba manggil ni beni pah panggil lembun kacong bulan binin la celeng pah kocak celeng bulan binin begenol sakoni pah kocak genol bulan binin la ompong pah kocak ompong panggilan si bagus panggil ale coba panggil ni beni anapa mai panggil ale karena reng bini bani kebiasaan tujuan ale ko mun reng lake mak pahe kocak kakak anapa bulan reng lake mun la kodung tero meskipun lain-lain cak pakun arangka iko siapa mak gulo ni gini mulai kada debun make hodil panggil si bini ale pa bagus ke si bini mak cak kono kol mak mun bisa iya mun la salah selte bade pak entah pa bagus ke si bini maka insyaallah ciken panjenengan bekal agili ini kedebun ke Maimun Zubair ulama besar orang alim insyaallah waliyun min awliyaillah pacek bagus ke si bini keng mun panggilan teng samiran pa bagus beni akan tereng Jakarta keng corak tak pantes mun manggil papi mami tak pati gege mun teng Jakarta kan genteng karena kalakona lakor perkantoran papi mau kemana papi mau meeting genteng cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri mun teng samiran papi mau kemana papi mau ngare mami mau kemana mami mau rakora kan tak genteng roan jadi reng laki papekus kasih bini maka rezekinya bekal agili ko.
Orang bini mun bagus kasih laki, maka nak foto na bekal soleh. Ni kadebun ke Maimun Zubair. Mun reng bini cek bagus kasih laki, tak kikiran kasih laki, maka insya Allah anan bekal teti orang alim, bekal teti orang cerdas. Maka nama Nabi akatai kiai kak disa, anan cerdas kapi tak potran. Anak apa? Si bini makin laku kikir tak apa padang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nomor 2 paluas roman panjenengan. Cak atokaran kalaban si bini, cak atokaran kalaban tatangke. Derem mamontro tak atokarna kalaban tatangke. Saling membantu. Kun kaliyadain wala takun kal udunain tebun Imam Ghazali. Pabede ben kapi mun panjenengan odi itunya papada ben tanang 2. Derem tanang 2 mun sekacer butuh bantuan maka bentok kalaban sekanan. Mun sekacer umpama ajaman selake tak usah pakai lonceng. Bener. Bebe dereng samiran. Sekacer ngangkui lonceng, sekangan ngangkui lonceng. Beda. Mun da iya gila cak kerja. Wala takun kan udunain. Cek pa beda panjenengan kapi pada ben kopeng 2. Mulai odi sampai mati beda pertemuan kopeng. Beda. Ada. Jadi kopeng kan to samoro-moro tak teman ketemon. Ben irian tak pate lebur. Ruak roh tatangga roh ngakui emas. Mak engkok tak ngakui emas. Aro kan bahaya. Tatangga na andi TV. Aduh pah ngocak. Aduh wak TV le yang ko wak le celeng. Mun TV kayun cepakin na dukeng pada remak. Wak landi sepeda motor andi PCX lay tompak eko. Ya mun sepeda motor pah esok on na tayong kaliyadain papada bentanang saling bento saling lengkapi gulaban panjenengan sa tatanggan maka luas tani na gulaban panjenengan nyaman odin wala takun kal udunain siapa pada benika tangkikan ni coba pikir odin gulaban panjenengan bini panika beda orang bini sekangan kopeng ngangkui anteng pah sekacer ngangkui gembok beda nah ada gila mun daya. Dari kadin to pabagus kata tangga, pabagus tata krama na kabini, mun bisa paparaten kabini, dan ika insyaallah jember odin gulaban panjenengan Allahumma. Terakhir, mayu bah mulai. Jo yung uncung TV lebih saja mampun lagi. Seket. Seberapa? Entan nyereng. Saya terakhir, kaula ajunan muntero jember dunya kalaban akhirat. Odin gulaban panjenengan jembar dunia akhirat nyaman odin gulaban panjenengan ajalani odi dari dunia kantos akhirat wabki ala khati'atik mun andi kesalahan panika sesali mangken tak pate beda bapak akata nikah gula ajeli ngaki nang TikTok bekan krimison ajeli ngaki rong YouTube mangken semakin tidak bermoral. Kenapa tak bermoral? Tak pate beda akhlak. Bayangkan neraka ekalapola pak kan beda mungkin nih YouTube TikTok neraka bodoh orang nunggu neraka ngoilang ngoyan akadai lemai cangkolang pak cangkolang iman panikah merosak ke iman akadai kadisa dari kadin toh mun beda kesalahan sapora ke Allah ajunan mun beda kesalahan sengak kaulah keleban ajunan sesali ya Allah abdina salah ampun pangeran langsung ke pangeran astaghfirullahalazim nyon sapora abdina keajunan ya Allah cukup akad-akad dinto samangken karena tradisi lah maju TikTok lah beda HP lah beda ya Allah tusah sebeda pandai kadang-kadang tak pati ereken gula neku HP padahal can orang gula lah ustaz ni ke maksiat malolo bapak maksiat kerem nang EWA kadang orang bini sepadang aduh padang kapi betemben panika padang polan kiai pada magi kiai beni kerokeng HP pengajian beda bak sia degia arwah mun beda binian mangkana gula cocok ni kata ada binian pengajian dan kadang beda binian ku tak pah nyosoya dan kiai pahe buka are can gula de remari pengajian de jeling gula ustaz te jeling mantap kota nemu pone dari melanjut lagi aduh dari kadin tok maksiat menolong HP kereme sabareng reng bini akatan ika mangken pak dari kadin tok sobung lain gulaban panjenengan ngampuaki Nabi Muhammad adikir ke Allah cukup astaghfirullahaladzim adikir ketipan apa sih minta asapora ke Allah pengajian akata mangken wala ciling kareng ngajim kapi
Ngereng minta saporah mangkenteng hi mantari saporah tu sa gulaban panjenengan kapi ben muka-muka kalaban barokan pengajian gulaban panjenengan kak dinto tak matiyah manabi tak ajling anak potoh sukses kapi mantar tak matiyah manabi tak nyango Islam kalaban iman mantar matiyah kak dinto gulaban panjenengan nyango kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyon saporah ngereng astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أوبا كلمة توحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Tada sempaan selain Allah Nabi Muhammad kon pakona Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Man ter'olli ya babalisan Isuwar kanang senengan Ngulat te'adzat Guste pangeran Tornyium pada ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Daerah melanjut. Apa jengki gula lapar tak kuat. Jengki. Dah cukup saja mampun. Ubur-ubur ikan lele, mun lebur ngunceng boleh. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Benih kerokeng Kimur Siti saya tawa pantun maki gula pada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakak dinto pamator. Muka-muka sakoni secara kelacer kak dinto teti ilmu semanfaat seborokah. Muka-muka kaula kalaban ajunan tak namung itunya apolong. Tapi pagi nang akhirat sami-sami akompol nang surga ajunan epon Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.